Projekt Ekonam Bihać provodi se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2. Financira ga Europska unija, implementira razvojni program Ujedinjenih naroda, a sufinancira grad Bihać. Glavni cilj ovog projekta je razvijanje osjećaja kod djece predškolske dobi za razvojem životne sredine i očuvanja okoliša. Odgoj i obrazovanje, kako ga mi posmatramo općenito, a pogotovo i u domenu ovog održivog razvoja, će biti u funkciji ako su djeca aktivni sudionici, odnosno ako djeca aktivno uče, ako oni mogu izraziti svoje ideje, svoje potrebe i svoje želje, jer smatramo da jedino na taj način oni se mogu osnažiti da sutra postanu aktivni građani i znaju zauzeti pravilan stav po mnogim životnim pitanjima. U okviru projekta u narednih 6 mjeseci Udruženje LAN će s partnerima gradskim i još 2 privatna vrtića u Bihaću realizirati niz zanimljivih projektnih aktivnosti za djecu. Prva u nizu biće obilježavanje Dana rijeke Une koji 17. maja zbog specifičnih okolnosti nije primjereno obilježen. Sami smo krivi za sve ono što se događa u oblasti klime. Sami smo krivi za to globalno zatopljenje. Sami smo krivi za sve te loše stvari. A djecu treba učiti i ne samo kad je u pitanju održivi razvoj, nego ih inače treba učiti da svaki mali doprinos mnogo znači. Dječji vrtić Pinokio jedna je od 3 predškolske ustanove koja je aplicirala na javni poziv i s udruženjem LAN realizira već 3. projekt. U njemu će učestvovati starija odgojna grupa, djeca od 4,5 godine do polaska u osnovnu školu. Mi smo jako sretni što ćemo i ovaj put s njima surađivati zato što njihove su radionice jako interesantne, djeca uživaju u radionicama, djeca će uživati u odlasku u prirodu, družiti se sa drugom djecom iz drugih vrtića, a ujedno i nešto novo naučiti o ekologiji jer djeca su najmlađi ekolozi koji kroz svoje odrastanje će postati eko ljudi i prenijeće svoje znanje normalno na nove generacije. Planiran je niz aktivnosti poput šetnje sa gradonačelnikom, uručenjem poklona građanima sa prigodnim ekoporukama, šetnje gradskim parkom. U udruženju LAN će, pored djece, raditi sa odgajateljicama kroz 2 radionice kako bi ojačali njihove kompetencije i sposobnosti za rad u oblasti ekologije i održivog razvoja.